Da li ste ikada sanjarili o tome kako bi bilo živeti u doba Rimskog carstva? Pa Pompeja nam pruža jedinstvenu priliku da zavirimo u prošlost, da saznamo kako je život izgledao pre više od 2 milenija. Ali priča o Pompeji je mnogo više od obične lekcije iz istorije. Ona je priča o životu, smrti i erupciji vulkana koja je zauvek zapečatila sudbinu ovog antičkog grada. U narednih nekoliko minuta istražit ćemo glavne odlike Pompeje koje su ostavile svet bez daha, od blistavog kulturnog bogatstva do misterioznih arheoloških otkrića. U jednoj od najpoznatijih prirodnih katastrofa u ljudskoj istoriji, vulkan Vezuv je eruptirao 79. godine nove ere, prekrivajući Pompeju pepel, a katastrofalni događaj je zatrpao Pompeju i okolno područje svojem pepelom, čime su sačuvani mnogi aspekti života za buduće arheologe. Jedini izveštaj o erupciji koji imamo potiče od Plinija mlađeg, nećaka prirodnjaka i zapovednika flote Plinija starijeg, putem pisama koje je napisao 17 godina nakon katastrofe, opisujući erupciju Vezuva. Od njega saznajemo vremenski raspored onoga što se dogodilo tokom tih kobnih dana. U danima pre erupcije bilo je zemljotresa, ali čini se da niko nije mnogo obraćao pažnju na njih. Vezuv je posljednji put eruptirao negde oko 1600. godine pre nove ere, pa kada je izbacio ogromni oblak pepela i vulkanskog otpada u nebo, niko nije imao pojma šta se dešava. Tokom sljedećih 18 sati padali su piroklastički materijali sa neba, ispunjavajući ulice i kuće, a do sljedećeg jutra ogromni stup pepela i neverovatno brze količine kamena počeli su da jure niz padine Vezuva brzinama od 320 km/h i temperaturama od 300 stepeni Celzijusa. Svako ko se tog trenutka nije povukao iz Pompeje, više nije imao šansu za preživljavanje, i upravo su ovi talasi kamenja i pepela konačno pokopali i uništili grad. Danas nam fotografije sa ovog arheološkog nalazišta pokazuju kako su ljudi živjeli tokom tog vremena. Od svakodnevnih aktivnosti poput obroka i odlazaka u kupovinu, do luksuzno dekorisanih vila i ogromnih javnih prostora poput pozorišta i arena. Pompeja je bila živahan grad sa kafeterijama, restoranima kao što je kafana Kaupona, Ferusa, čak i amfiteatrom sa 20.000 sedišta starijim od Koloseuma u Rimu. Pompeja je imala mnogo elegantnih vila duž širokih popločanih ulica. Bila je destinacija za odmor kako za bogate, tako i za siromašne ljude koji su tamo putovali da se odmore nakon duge godine. Nekoliko vila je obnovljeno i otvoreno za posetioce. Pompeja je imala složen sistem vodosnabdevanja, kupališta i luku. U prvim vekovima grad je sakupljao kišnicu u ogromnim podzemnim cisternama. Zgrade nisu bile jedine koje je sačuvala vulkanska prašina. Ovo je fotografija arheologa koji su pronašli mumificiranu porodicu sa 2 odraslih i 3 dece 1. maja 1961. godine. Istoričari procenjuju da je Pompeja imala 20.000 stanovnika kada je Vezuv eruptirao. Većina grada je uspjela da pobegne jer se planina počela tresti dosta pre erupcije. Oni koji su ostali brzo su shvatili da se vazduh puni pepelom što je otežavalo disanje. Neki su bili zatrpani, ali većina je umrla usred piroklastičkog talasa. Vulkan je izbacio vrući otrovni gas kroz vazduh, ubijajući sve sa čime je došao u kontakt. Kada su ljudi ponovo došli tražeći svoje domove, stvari i čak voljene osobe, nisu pronašli ništa. Pompeja je bila zakopana pod pepelom i ruševima, da bi potom bila potpuno napuštena. Iako je erupcija uništila grad, istovremeno ga je potpuno sačuvala za buduće arheologe. Iskopavanja su trajala skoro 300 godina pa do sada. Arheolozi veruju da su do sada otkrili oko 75% grada. Umetnosti statue su preživele erupcije uglavnom netaknute. Nisu to bili samo umetnički predmeti iz grada. Pronašli su kosture širom grada, skrivene ispod stepenica, držeći se za ruke i stisnute u ćoškovima. Arheolozi su čak otkrili prodavnici svakodnevne kućne predmete, a nedavno su pronašli netaknutu salad bar sa izvanrednim muralima.
Planina Vezu nije izbacila lavu od 1944. godine. Ona i dalje ostaje izuzetno aktivna i opasna. Nova erupcija može da se dogodi u bilo koje vreme. Danas bi posljedice bile još razornije. 3 miliona Italijana živi unutar 32 km od vulkana. Velika erupcija bi mogla da usmrti milione ljudi. Ovaj grad, sa svojom slavnom arhitekturom, bogatom kulturom i ljudima koji su nekada živjeli u njemu, ostavlja nas bez daha i podsjeća nas na snagu priče koja se krije iza svakog kamena. Erupcija Vezua možda ga je zapečatila, ali nije uspjela da ga baci u zaborav. Ovaj grad je ponovo živeo zahvaljujući naporima arheologa i istraživača koji su posvetili svoje živote otkrivanju tajni prošlosti. Na kraju, Pompeja nam ostavlja duboko pitanje. Koliko često se preplavimo svakodnevnim brigama i zaboravimo da cenimo čuda oko sebe. Ovaj antički grad nas podsjeća da treba više da istražujemo, učimo i čuvamo baštinu koja nam je ostavljena. Hvala na gledanju. Ne zaboravite da ostavite svoje komentare i utiske ispod videa. Naravno, pretplatite se ako to već niste kako biste pratili nove avanture kroz prošlost i sadašnjost. Vidimo se uskoro.